Rongkhang LAC BJP candidate Tuliram Ronghang Aphan Assam Matri Bhumi Dal Songatum vote ke hang PMA kangni Rongkhang LAC pen non Assam Legislative Assembly election along BJP candidate Kachapati Dun Tuliram Ronghang Aphan Assam Matri Bhumi Dal Asongatum Radaphan vote ke Piponja Aphan me kangni Lapen Karbiang Long Angkang Pipen Langdam no Pulutang Te Kedam Tang An Asengkan ke Pregjam Political Party Atum Satami Karbiang Long Alo Nang Charibom Wang Bom Lo Bon Satami Kaching Turpu Tangnat Thekdam Long Li Sita Non Kacharibom Bharatiya Janata Party Mate BJP Narendra Modi Kacharipon A Party Karbiang Long Angkang Pipen Kaching Tur Amu Kelongpon Karbiang Long Autonomous Councils EM Tuliram Ronghang Karbiang Long Arlo Kacharipon Kemipik Ajoksi Lahai Kaching Thura Sayamu Kelong Lopusi Pinia Meye Long Pen Jatanpo Lasi Putot Non MLA Kilikalong Karbiang Long Autonomous Councils EM Tuliram Ronghang Rongkhang LAC Pen Kithurdun Jipu Arjulong Si Nilitum Assam Matri Bhumi Dal Asong Pen Ke Chepati Dun Delopu Pherangkeng No Long Pen Klardak Alam Thi Jatanpo Lapen Lapuson Ningkeme Karbiang Long Arwadaphan Kanghon Pachatang Thek Abangpu Alongke Kacharabdum Si Kenangpu Lasi Pini Pen Ke Nilituma Song Pen Tuliram Ronghang Along Si Charabdon Popusi Assam Matri Bhumi Dal Asong Along District Meipu Joysing Rongpi Pen Chipaklangpo Dongkam Mokampen Robinson Rongpi News First Matri Bhumi Dal Pen Jasmet ke Phai Dondelam Chela Hello Athe Titom Matri Bhumi Dal Tam Bonit Dopi Sitame Nitom Bhut Pahin Dundela Pen Hai Dun Tam Ti Hoklam Lo Aposi Alangli Tuliram Ronghang Apansli Tum Pahai Pen Lada Development Asong Song Claim Ni Do Ulang Tima Rong Arlo Toka Tita Losong Si Khana Jo Habira Josini Tumandamna Aposi Alangli Chichaglo Je Nang Tum Pantawar Kadu Kawe Nang Pipo Posi Chichaglo Si Nitum Development Sinaya Posi Nitum Matri Bhumi Dal Pen Nitum Bhut Monumison Phai Legasi Non boy ke bang election ke BJP fan ke hai Tuliram Ronghang pasi pahai fokus nitum alang li pen si chak besi nitum nomination file dun dal pen bhut ta pahin dun del pen hai dun de kuloda te nitum development signai kuloda development phansi nitum agi rong sim nomination file dun dal Tenon non nangli nung arja prong tum phan nangli ko aning thelo la non la nili tung arja prong tum aphan ke nitum ning thepik hangjang la chela nitum aphan ke Congress sido tapi Matri Bhumi Dal long sido nitum ki polling dalan tunai krojon tum pina aposi ala nitum nitum ki polling si kroilo la pen non boy ke nang li ki polling si nitum nang krojon posar posela tunai chichak dun si non boy ke la tum BJP sela tum bhutan pi dun po posela pen semetang do ladak bai ko pi homosti ni di dadak ban ke Rongkhang homosti arlo sit la pen Sadgaon lab wing sido Sadgaon lab wing e kai ka bhut Kapson si BJP Remwer lada cita menon ke nitum leading i lada kaposi alang tum cicak dulu nitum isi baka bhutan nitum mis milo pusi alang tum semetang dulu posi nalitum la ong do asapi mar tum phan adu tame la tum bhut non boy ke wai ke BJP phansi pi ko posi alang tum batai sinil hem bang si semetang lo nte ko nangli la Karbiang Long Autonomous Council CM phanon ke dobom la CM Tuliram Ronghang ko aning thelo la bang so towan development ang wan PG ko kotha athe development wanji alam the bandela pohlo negi thela alam thela pohlo athe hala main road along bang ke alang tum pilih nang ka humri son do nang ka humri asot do mane alang tum supporter tum wang lo la pen ikup ke bang amase alang tum kilometer troxi ke favors block to wana pidelo alang le horasing be do hota pi thekhe la pen non alang le MDC ke do bom be sa hota alang le pi thekhe tame alang le dong sikor porsi JCB dampar pen wansi kaddo kabila kilometer troxi atwar ke non bortoman ke ni tum in khana atwar pen job problem aposila dak arlo atogoti dak garorong Karbiang stame favors block nang pi popu alang le kachi chak la pen ni tum ningi thidam la hello nangli men che thaning de Nileman ke la ka Joysing Rongpi pen nile Matri Bhumi Dal bang bang ke district president lo aposi nile unan ke alang le phan rapun popusi nile pini ong donga along chitame nile semetang si chak dulu ni yata kyo good phaisu আপোনালোকে সকলোৱে জানিছে যে এবাৰ আগন্তুক ইলেকশ্যনটো আমি পদুমফুল ছবিত শ্ৰী
মাননীয় তুলিৰাম ডাঙৰীয়াকে আমি জয়যুক্ত কৰিম আপোনালোকে গোটেইখিনি মানুহ ইয়াত যিটো গোট খাইছে কংগ্ৰেছত আছিলে নতুবা অসম মাতৃভূমি দলত আছিলে কিন্তু আপোনালোকে আজি গোটেইখিনি দলক আপোনালোকে ত্যাগ কৰি বিজেপিক ভোট দিম বোলে আপোনালোকে দলে বোলে আহি এইখিনি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ গতিকে তেখেতক দিলে আমাৰ ডেভেলপটো আগতকৈ বেছি হ'ব এই ৰাস্তাটো ফেমাছ ব্লকটো মেইন ৰাস্তাটো দিয়া হৈ গ'ল গতিকে এই গাঁৱৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকে বোকা খোজ কাঢ়িবৰ পৰা আপোনালোকে বঞ্চিত থাকিব পাৰিব হা গতিকে এই আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমি মাননীয় সন্মানীয় তুলিৰাম ডাঙৰীয়াকে আমি ভোট দিম বুলি আমি চবে মান্তি হৈ আপোনালোকে এইখিনি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ গতিকে চাওক আপোনালোকে আমি ভগৱানকে পোৱাৰ নিচিনাহে আমি ভাবিব লাগিব কিয়নো বিথুঙতো দেখিছে বিথুঙৰ গোটেইখিনি ৰাস্তাটো কেঁচা ৰাস্তা নাই আছে জানো কোনোবা কওকচোন নাইতো নাই গতিকে আমাৰ এইখিনিতো ঠিক তেনেদৰে তেখেতে কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে গতিকে শপত খাইছে এইটো পাবই লাগিবনে নালাগে লাগিব অলপ ডাঙৰকৈ কওকচোন লাগিবনে নাই অঁ গতিকে এই ইলেকশ্যনত আমি পদুম ফুলৰ ছবিত তুলিৰাম ৰংহাঙক আমি ভোট দিম বুলি পেলাই তুলিৰাম ৰংহাং জিন্দাবাদ তুলিৰাম ৰংহাং জিন্দাবাদ ক'ব অ'কে তুলিৰাম ৰংহাং জিন্দাবাদ ক'ব অ'কে